betik kit chawa me lok lo ko be Uganda tika wachi ne la dit lo tika wachi lok be chato bo Ajaaji miro geko bungi ma pula wan wen wange ni second hand make wele ken penge la dit lo tika wachi ni mir ki geko we nya teach I ken dano me Uganda wati ki video eni ma honorable dan Kidega tika me dona e kum lok mala dit lo waji eni amir kan wana en ko video eni kada ko di ko nyak lok e Loko bon Ajaaji ki joko charne ko loko bon Ajaaji ini pok bilma chel bakarma ate speaker the East African Summit go beru pin summit enatene ka choke panu di pa president gu katini wet keru berching East African men no mo teach pego bet ka char pabam ma petit process terni the textile industry miro ki yap ki ilo bin malo edo Ajaaji kafu donyo maduong ma ake woko mongi mama munu tiyu kere wa mano munu tiyu kere kadongi choro kanyi our textile industry pobe don ukate ba chonba ma en mala dillo bro waje en pet gina nyen noya pe loke kene bene lok pa president me East African when obe kumenu chung kenyo weke nen kidio ngo ma ki romba develop kere textile industry teaching dano papa wani ukelwel peki chap just raw cotton gina ma timoti kere ni pama eni so wati ready mecha ko yobu bongi ma duong kira dano mero I wel mano dano wel kere bon Ajaaji e comme lo kada mereba pira tek no be ka ke jako de joko Ajaaji eto mi peki jok mera immediately kumero mero ki temo mod bien capacity mecha ko yobu bon pero me timecha la manma ki chunya eni don amor ye food pe wati capacity me you bongi maduong in fact an ki nena ba anene way capacity doctor doc pe full pa ma benajal ti do coping yes pole mere ange mere ni raw material me you bon pe ai pa ma ken kire mo ti ga winyu neni ben we beru gin maromo no you raw material me kiro bon edo teru kare me loro ne pero ko wakore dan wot munero kun wakoro ne textile industry nyomo jimmo ko ay mone okati miro capacity in developing momot ma ana ngi men na dit lobo me Uganda president Museveni winyu lo so ka dano yu per ma be ker ka nyamu lo en binyang ma ana ngi ni ben bi yeni capacity wa food petit me yobu bon dano wen rugo Uganda per wot munero pian don ko kwera Ajaaji umir ki developing capacity mo more kadon ko oni amano ko da wano ti capacity bongi ma wano miro charo East African ni Uganda don wa yubo ke kan Ajaaji don ki jo avoid to almeneno chel ki duana en matika katu ki board honorable dan Kidega mayang and by speaker machuan me East African Legislative Assembly but ya yum dak neti neno chel pa honorable no ruwenyi ken pengya ento amar duana ma enti metene ilok eni entika wachi food pay wati ready to twal me joko bon Ajaaji all of a sudden mirikite mot pian eni ba dana maduong gitika no teach ikit lok me chato second hand era la dit lo betika mi argument ne industries meneno beka yapane eni ben tika mi teach maduong I ching dana magitika ti tutwale me chak furu cotton me o wai kamenen ko jeti ko e bonti wora nyim ene mo beka yapane ni me achel la mero for honorable mi lok mo wajani ko lo gen matie ke dong kero mi robet kwede in pero mo cho di ka chel chi wachani bon second hand mi robet pe kon factory ma megwa kon ke ken mai ngi ma yu ba mo ngi ni yu ba pa fut pa nero kiri wa chen a ngi factory ma yu raw materials chala go ga ma ya yang be rutie ma ga yu choka naitil choka cotton ma ya yang wa ume ko gi gang kwani do gi pe do ka yiti wa ni ki cho di ko ke chet ke kel factory ma te ka yu ko ba me ro che ko nero ba ngo ma ga te ka yu po ne chok pa ba na tikini materials marketing ko mi achel kirika ke waini wa chwak jo matika yupo ba ke kan gino materials ma megi ki kwe supply chain tikini
horrible down or what you want to on take a any what cotton any pama maya young down for down up don't take a 4 power can any down take a dock up here Jim Chalo coffee give mugging any chanity ye look look down up here attack a pair of pama chuka no penny and no game of food can it be dwell near dark chak you one Uganda Mirki beat down a birra we are going any pama nane 4 chocolate ka take a turn bonnet here Gina is Chalmagomati Guluchani Gitika Tuti Mati down to Kakelu Pama, we are kakatika kwan Jim in your wing the chain, Makwani, Oaki, Poro, Binobot Johnny, Kayobo, King Edom Bay, Kelu Kikari Factory, Kayobo Bon, Udugubot Chok. Genu Karamir Benek and Emma Perata, Yeni. Ichuk kama PMP Emma, will Jim Beruta. In the karma, ma coffee bertieni. Jomoko, you for mask. Ne rama tame material mo can pick a UV mask. Kichako karo ke lok miu mogoni ha koro mask mi robet kono ki filters a di mask koro mi robet kono ke kare koro wa surgical gena ngo ki kwede kenyu o la chierni no wa chat maro ne ka yeji fura uma covid pe mara. So competition ka pe PM any PM madam PM Jomatie gimoni ni git no kara me kwallo dano. Anta me pegena raj me chwako factory new industries e makiti yapane piana da gerti kami teach iching do tingan makire ne an giti riechel erone ento an la penya yeti ni kit me maintaining quality pianing no ni Uganda kan germo en chake malier mabe ento quality no pegera maintaining fe kafuru chaka no bungiti kati miri mabe da yonge mo ni ke no don quality da kaping and jo kan giti standard so kadon ki why don't second hand do bit pay completely factory manya na ngira maintaining standard enyi kejeko atamane factory manya ne pay maintaining standard meno mi achel kibora PM jomo bo yubo quality gi yubo pe kar mon manok ine ne ngoma time do achel area de ngwen money down to you very attentive yes gitika nyurne ada watie ero jimi chako balle yana ke lemon lon di generating gi chako dok pen kombe da mero wachini polo bongi mo wan chalo an suits maro all the suits maro will this Turkey made suits Turkey suits edong duong lo way in Uganda pol dukan menero kono suits avenue gi kono ngongo gani when these are suits from Turkey in Uganda joma yubo suits but we have some designers maduong magayibo bongi ento ini chiaro mi richard ki design ma mege ero bene penye ki kiri wachani bomb ini mero wele matiro ma ini mero wele tiga kwe atam ka gurama promising one quality ba pat why we lo gere pien pera technique wa chwak bubu